Bueno, allí punchay kachungari tukuy hermanos nichispaj, Dios bendicichun kay pagarimpi, kay punchaypi, y hinataja procuración puni acharikuyta Diospaj kamachinmanta, Diospaj palabramanta, chay yuyaywan noqaqa sapa domingopaj wakirichikuni, yuyaspa hermanosta kallpachayta, himana creyente kaqkunatapis señorman k'askakunankupaj, chimpakunankupaj. Imaraykuchus ari Diospaj palabranqa kallpa hina alimento hina kallpachakunapaj ñawpajman rinanchispaj. Hinaqa kunan kay p'unchaypiqa ñawirisunchis ari Diospaj palabrantaqa maypichus reparachiwanchis noqanchisqa tata Diostaqa tukuy tiempo qatina kasqa mana uk tiempollachu mana uk ocasiónllapichu sinoqa hasta wañupunanchis kama qhatikunanchis tiyan Dios ninchistaqa. Hinata Dios kamachirqa Israel llaqtaman y ukchikanta historiata cuentarisqaykichis. Kay Antiguo Testamentopi Josué, Jueces, Libruspi chaypi parlashan imaynatachus israelitas chayarqanku Canaán nisqa chayman conquistarqanku entero lugaresta Hebronta, Jerusalenta, tukuy chay llaqtaspi mana creyentes runas kawsarqanku, pero imaymana Dioskunasta yupaychaqkanku, chaypitaq yupaychaqkanku astawanqa uk Diosninku karqa Baal nisqa sutiyuq. Chayqa Antiguo Testamentomanta pacha hasta egipcios chayta yupaychaqkanku, chaymantaqa imaymana reyes kaqkunaqa Baalta qhatiqkanku, ari chay Eliaspaq tiemponpipis karqanku tawapachaq quince chunka falso profetas Baalta qhatiykachaqkuna, y chaypitaq tata Dios hatun hasut'ita qorqa chay llaqtasman imaraykuchus falso Dioskunasta yupaycharqanku chaymanta. Bueno, sapakuti israelitasqa pantaykuq kanku, charayku ashka hasut'ita hapirqanku, recibirqanku señormanta, imaraykuchus paykuna pantaykurqanku kawsayninkupi. Hinaqa maypachachus Moisés wañupurqa porque mana pay Canaán llaqtaman chayarqachu, karitullamanta qhawarqa. Imaraykuchus Dios nerqa waqkunataq yaykunqanku chaymanqa Josué qhipaykita kargullikunqa ñawpaman rinapaq israelitaswan nispa. Entonces hinamanta Josuéqa entero israelitaswanqa qallarinku ari yaykuyta Canaán llaqtaman, chay entero llaqtastaqa atipanku guerrapi enterota rescatanku hallpataqa qankunaman qusqaykichis nispa tata Dios nerqa. Pero amapuni falso Dioskunasta amapuni chimpachikunkichishchu, chay imaymana costumbres ninku tiyan, imaymana hucha ruanasninku tiyan, hasta llaqtas karqa qharipura tantayukuq kanku, warmi pura kasaraykuq kanku, chay hina lastima karqa Noé tiempopi runapuqa anchata huchata ruarqanku, Sodoma, Gomorra chay iskay llaqtas ancha huchasapas karqanku. Chaymanta señorqa chinkaricharqa Sodoma, Gomorrata, hinataq Noé tiempopiqa diluviowan entero runa wañurarqanku, pero aswan qhipanaymanqa Noépa descendientes karqanku, chaykunamantaqa karqapuni pantaykuqkuna chay falso Dioskunasta yupaychaqkuna. Hinaqa ñawirisunchis kay Jueces libropi, chay Jueces libroqa karishan Antiguo Testamentopi Jueces libro ari chaymanta ñawirisunchis ukchikanta kay Diospaq palabranta kay punchaypi. Jueces iskaykaqa tuntaqaynin chunka uqniyuq kaq chiklayninmanta ñawpaqman leerisunchis. Kay qallarishan kayqa maraykuchus Moisés wañupusqa, chaymantaqa Josué kargullikurqa. Josué apasharqa sumaqta payqa mashka watastachus tal vez
tawachunka piskachunka watastaraq pay kawsan chaymanta paypis wañupullantaq pero payqa anchatapuni kamachirqa sich ñawirismunman kay Josué libruta jueces manta ñawpaqman imaynatata pay k'amirqa nirqa amapuni pantankichischu Diosmanta tiata Diosta uyarikuychis imaynatachus kacharichiwarqanchis Egiptomanta ima milagrostachus ruwarqa tata Dios t'impanpapi hasta mikhunata urmamurqa hanaq pachamanta mikhunanchispaq mana yaku kaqtin urqumanta yakuta Moisesqa bastoninwan waqtaspa milagros lluqsimuq yaku tumanapaq ashka milagrosta mama qochata ch'akillapi pasarqanchis chakipi mama qochaqa iskay perqas hinataqa narparikunku chayninta yaykunchis may chika milagrosta rikunchis nispa anchatapuni Josueqa encargas pero mana punichapa ikunaqa entiendenkuchu mapuni kasukunkuchu ari por ejemplo kay Moisés tawachunka diata oracionman ripusqa monteman karituman ipa israelitasqa nisqanku wañupuncha leoncha tigricha mikhiyakapun Moisestaqa makan ñachu Moisesqa kunanqa ruwaykukuna Diosta payta qhatisunchis nispaqa anillos ninkuta orqurakusqanku zarcillos ninkuta collares chaymantaqa aretes oromanta chay egipcios ashkata orota qusqanku paykunaman usqay lluqsimunankupaq hinamanta entonces paykunaqa fundirpasqanku ari yacharqanku ñacha chayta ruwayta waka umata hina ídolo ruwaykusqanku oromanta chayta qaticharqanku kay nuqanchistaqa Egiptomanta urqumanchis kay milagrosta ruwarqa chay hinata puni pantaykunku yachashaspa may chika milagrosta ruwashaqtin kay Josué o más bien jueces librupi iskayqa hatun taqaynin chunka ugniyuq chiklayninmanta ñawpaqman ñawrinachis chaypi imastataq kay hermanos kay israelitas pantaykusqanku y chaymanta tata Dios anchata hasuterqa nin kay hinata Diospaq palabrampi jueces librupi iskayqa hatun taqaynin chunka ugniyuq chiklayninmanta ñawpaqman nin kay hinata israelitasqa ruwarqanku imaschari mana allinchu tata Diosman rikch'arqa chay imasta Baalman rikch'akuq tukuy laya lantista yupaychayta qallarirqanku ari mashka tiempotachus wañupurqaña Josué pero paykuna qunqarqapunku chay viejitusqa wañurapunku chari jóvenesqa manaña kasukunkuchu entonces hay entero viejitusqa wañurasqañacha karqanku chayrayku mayacharqanku ñachu tata Diosmantaqa chaypi hatun pantay karqa viejitusqa mana yachachisqankuchu wawasninkuman ari mana imastachu tata Dios ruwasqanta mana uch'isitumanta pacha yachacharqankuchu pantaykusqanku qunqapunku Diosmanta chayqa manapuni waleqchu nuqanchis uch'isitus kashaqtinku wawasninchistaqa yachachinapuni kashan Diospaq palabranta iglesiaman pusana tiyan Bibliata leekunanku tiyan y aprovechana kashan huch'uy kashaqtinku proverbista Salomonqa nin viejuyaqtinkupish mana qunqanqankuchu chaytaqa ari a veces nin wawasniyqa niwanku nuqataqa tataykuqa ajina karqa tataykuqa iglesiaman pusawaq kayku tataykuqa ajina yarikunku imaynatachus iglesiaman riq kayku imaynatachus obrapi llankarqayku tukuy chayta yarikunku y entero kunanqa nuqa viejituña kashani pero wawasniyqa señorta qatikushanku mana ni mayqinpis pantashanchu chayta entonces amapuni qunqanachu yachachina kashan Deuteronomio libropi ajinata nin huch'uymanta pacha Bibliataqa sat'iychis Dios umitankuman mana qunqanankupaq nin hasta perqasman qillqaychis purishaspa rich'arishaspa puñuykushaspa Diospaq palabranmanta
willaraychis chay Deuteronomio soqtaka hatun taqaynin soqtaka chiklayninpi Deuteronomio libro página nishan. Entonces kunanka imatataq ruwasqanku kay Israelitas mana yachasqankuñachu chay jóvenes kaqkunaqa Dios kanchu manachu sinoqa imatacha ruwashanku mundupi kaqkuna lados ninkupi imaymana llaqtas imata ruwashanku achayta qhatiy qallarisqanku ari chayta sut'inchashan kay jueces libropi Israelitas ruwarqanku imatachus mana allinchu tata Diosman rikch'arqa chay imasta Baalman rikch'akuq tukuy layas lantista yupaychayta qallarirqanku paykunaqa karunchakurqanku ñawpa tatasninku señor ninku tata Diosmanta pichus Egiptomanta paykunata orqumurqa chaymanta chay qayllapi tiyakuqkunapaq Dioskunankuta yupaychayta qallarirqanku tata Dios sinch'ita phiñakuspa tata Diosmanta karunchasqankurayku Baalta sirvinankupaq Astaroq nisqa falso Dios qallarqataq tukuy laya lantisninta ima chayrayku tata Diosqa Israelitasta contrankuta sinch'ita phiñakuspa tukuy paykuna kapuyninkuta suwaswan qechuchikurqanku chay qayllasninmanta kaq enemigosninkuwantaq wanchichinaku o más bien wañuchinaku maqanakupi paykunata atipaykuchirqa chay mundu runas atipaykurqanku nitaq paykunaqa kutichikuyta atirqankuchu sapa kuti maqanakuman puriqtinku tata Diosqa contrankupi sayaykurqa manapuni allinchu paykunata qatarirqa tata Dios ñawpaqmanta Jesús o más bien juraspa nisqanman hinamanta tata Diosqa Israelitasta sinch'ita llakiyman churarqa imataq pasankunanqa tata Diospaq palabranpi nin mana nuqawanqa mana imatapis ruwaqchischu Jesús nirqa puni mana nuqawanqa mana ni ima allin risunqachischu mana Dioswanqa Diosmanta taqakuqtanku mayqinkunatacha paykuna atiparqankuña guerrapi ña dueñuchakurqankuña hallp'asninkuta dueñuchakurqanku entero Canaán Jerusalén tukuy chayta imana tata Dios nirqa qamkunaman qusqaychis chay hallp'ata nispa pero kunanqa pantaykunku chay lantista ruwaykukunku chaykunata qhatinku entonces chayrayku chay Diospaq palabranpiqa nishan tata Dios sinch'ita phiñakurqa chaymanta yachasarqanku uyarirqanku tata Dios kasqanta pero mana qhatiy munarqankuchu munduta qhatinku antes costumbres ninkuta qhatinku imaymana Dioskunasninkuta ruwarqanku rumimanta urumanta ruwarqanku maderamanta ruwallarqankutaq oromanta qollqimanta chay imaymana metales karqa chaymanta ruwasqanku Dioskunasta paykunalla majisninkuwan ruwanku y hinamanta entonces paykunaqa chayta qhatillasqankutaq Israelitasqa chayta ruwallasqankutaq entonces tata Diosqa phiñarikun yasta chaypikunatacha atipaykurqankuña paykunaqa dueñuchakurqankuña chay hallp'asta kunanqa maqanakupiqa pierdiykusqanku ari watas chay mundu runas dueñuchakunku supay atipan paykunata supaywan atipachikunku chay mundu runas maqanakupi atipasqanku Israelitastaqa llakiyman sinch'i ñak'ariyman churaykusqa Israelitasta
imaraykuchus Diosta karuncha, Dios manta karuncha korganku chayrayku. Chaytaqa yacharikunanchis tiyankunanqa kay tiempopi hermanos ney imataq pasashan, imaqtintaq ancha plagas, ancha onqoykunas, ancha hasut tata Dios manta chayamushan, pero más runas reparakushanchu, manata Dios man kutirikushankuchu. Chay pandemia nergan chaypiqa ashka runa wañuraykun kay Boliviapi, waq nacionespi, mundo enteropi, rusos, chinos, norteamericanos, wañuraykunku chay onqoywan, pero Dios man kutirikunkuchu, mana. Sigue Dios pa contrampi, lantista yupaychashanku, israelitas pa contrampi kunan guerraman yaykuy munashanku chinkarichayta religionta, chinkarichayta cristianosta, atipayta munashanku chay waq naciones kay mundo enteropi, kay China, Rusia, Corea, mayqinkunaschari chaykunasqa Dios pa contrampi llank'ashanku, pero mashka waranqas o millones cristianos tiyan, pero mana tukuy sonqochu Diosta sirvikushanku. Ari todavía kay Bolivia suyupi imaymana costumbresta qatishanchis, kay Comarapapi ñuqaqa obrapi kakushani, chaypiqa tiyan fiesta, imaymana fiesta tiyan. Fiestaqa tiyachanku Comarapa punchayninta, dia de Comarapa nispa, chaypi hasta feriatuta ruaykunku ima. Chaypiqa imataq astawan ruwanku, tusuna, machana, alcohol tomana, chayman dedicakunku. Chantaqa tiyan fiesta frutillamantañataq tiyachanku frutillata. Chaymantaqa ima fiestasta cha carnaval, Todos Santos, Semana Santa, imaymana fiestasta wakichishanku, pero munaspa aqa tomayta, alcohol tomayta, cerveza tomayta, chayllapuni kashan ari. Carnavalpiqa maychika cervezasta tomarikunku, macharirinkui, maskas wañuraykunku, autos chingaykun, chofer machaskas, accidentayukunku, ashka chay noticias kay Bolivia suyupiqa. Imaraykuchus mana tata Diosta qatinkuchu, aychawan atipachikunku, aychaman gustuta kunku, aychankuman paykunaqa sumaqta mikhurisun, sumaqta tomarisun, imata apasun, chayta apasun. Aycha cuerpunkumantaqa sumaq llakirikunku, chayrayku llankanku, pero almankumantaqa mana Diosman kutirikunkuchu. Chay tiempopi ajina israelitas karganku, charayku israelitastaqa manchay sinch'itapuni hasuterqa señorqa, ari, pero ni chaywanpis reparakorqankuchu. A ver, ukutin yachankis kay historiata, Eliaspaq tiemponpiqa warmi Jezabel sutin karqa, Acab nisqa rey karqa, achayqa ashka falso profetas nin karqa, tawapachaq kinsa chunka falso profetas nin karqa, y entero Diospaq profetas nintaqa kay Jezabelqa wañuykuchisqa, ari kunkasninkuk itisqa wanchirasqa, chaymantaqa chayta Acabpa warmin chayta ruwarqa. Chaymantaqa apenas Elías sapitan ayqiykachakuspa pakakamun, hasta animalitos mikuchinku paytaqa yakitutapis tarikun, posituta hina montepi en lugarespi pakaykachakuspa purikun Elíasqa tata Dios, pero maqonqanchu, sinoqa wakichipun hasta mikunitata apachimun chay cuervo ninku, chay animalitoswan, y hinata yakitutapis haywan mawañuqta saqinchi Eliastaqa. Pero uqtiyaqa nin, bueno, kunanqa ri Acab reyman presentakamuy, y a ver, ni chay Baalchu Dios o tata Dioschu Jehovachu Dios kashan nispaqa parlamuy nisqa. Primerospiqa Eliasqa ninchakunan, pero wanchinapaq maskashawanku kunanchu entregakamusa, mana imana sonqankuchu. Noqa yachani, noqa paykunata reparachiyta munashani, mana falso Dioskunasta qatisqankumanta nispa. Entonces hinapiqa ña chay historia chankichisña Eliasqa nin
coseitaca acaptaca ningari. A ver, pruebas anachis, tata Dios chu milagro tatin suaita o kay paal chu atenka. Sacrificio ta suasunchis y paal inata apachimuchong amakankuna ni fosforo ta pichingchischo chay altarpi paal contestamonantian. Y no kakikillanta ta suasaj inamanta tata Dios chu contestanka o paal chu contestanka. Hinapa katian tinta chay tawapacha falso profetas ka lanzas wan espadas wan cuchillos wan toxiracos kanko tosus kanko pinki gachas kanko moyo inintinta tosus pa Baal contestamos en milagrutas roa y Baal kan Dios kanki Baal Moisés ka o más bien Elías kaniska ichas puñoshan richarichichis nispasiricos ka paeva ichas ocupas kakashan suyarich uxatutawan yarichich ari nispa burla rarikusian ari porque paya chasyan paikunalla chay palta ka apaiga chasyan ko paikunalla suaskanko mana Dios chay kari pero ña tardecito ka al fin pues Elías kanin bueno kunanka suyasunchis tata Dios ati ningi chumana chay taranaji mana Baal contestamoncho kay chikati antinta kay tawapacha kinsachunka falso profetas diantinta tusunku haparkachanku toxirakunku llawal chilchire urmamun paykunamanta kunan noqas hapitaykani mawaq profeta kanñachu noqallaña Elías kashani kaypa nispa payqa wakichillasqataq sacrificiota altar ruwasqanku rumismanta chayman llanta churayusqanku llantapataman churaykunku waka ñak'asqata chaypi chay qosninan karqa mana ninallawan mana ninata paykamunankuchu karqa entonces Elías kanisqa yakuych aykuych llantaman yakuych aykuychis aychaman larq'asta ruwasqanku muyu inintinpi yakuqa larq'astaña correrishan nin runaqa asikushan ninkunanchu yakuanchu kay hapikonqa imataq kayqa sonsuchu imataq kay Elías kanispa rimashanku runaqa nin ari yakuta hich'aykushanku kunan mata nich'akipipis Baal atinchu nispaqa burla ruwarikushanku ari chaymantaqa bueno último tardecito piñaqa Elíasqa tata Diosman clamarikun tatay kan zikuchay kay shigusman kay t'uru umas meqa umas kay manakaq Diosta qatiygachashanku chaypi hasta reyta engañashanku hasta chay príncipes chay sapa runasta engañashanku kay falso profetas nispaqa oracionta ruwarikusqari tatay nispa qaparikutin kamaqa montón nina laura hina patamanta hanaq pachamanta uraykamusqa paykunaqa ayqaykachay qallarisqanku rupaykuwasunchis nispa q'alata chay sacrificio ruwasqantaqa ruparpasqa yakupis ch'akirpasqa rumispis ch'akirpasqa ninaqay q'ajarishan nin manchay hatunta q'ajarishan entonces Elías nisqa chayqa mayqintaq Dios kunanqa Baalchu o Dios ninchischu entero pechos ninku takarikuspa konkurchapi churakuspa waqarikuspaqa nisqanku mana Baalchu Diosqa falso chayqa tata Diosta qatikusqayku nispa hasta reypis nisqa nillasqata hinata entonces chay falso profetas runata pantacharqanku achaykunataqa Elíasqa kunkasninkuta qorusqa mayu kantupi tawapachaq kinsachunka falso profetasta wanchirarqa hinatacha ruwarqa imaraykuchus tata Dios phiñakun chayqa mana chikutillawanchu quwanchis ari nanaq mampuni israelitas ñak'arirqanku graveta pantasqankurayku pero mapunicha kasukunkuchu chayrayku kunitanpis ñak'arishallankupuni ashka mana crees masones mana Diospi creekuna israelitas ashka tiyan nin Israel llaqtapi chantapis mana sut'illamanta evangeliota ma predicay atincheschu paykunaqa sigue yashanku chay falso Dioskunaspi entonces imataq pasarqa ashka kutipi
Dios hasuterqa Israel taqa Egipto llaqtawi tawapachaq kinsachunka watasta esclavo hina karqanku. Chaymantaqa karqanku medos persas nisqa chaykunañataq aparikapurqanku esclavos. Babilonia esclavos aparikapullanta. Griegos esclavos hina atipaykuitawan sirvichikunku. Ultimotaqa romanos Jesús pa tiemponpeqa romanos mampagaq kanku impuestosta. Roma dominasharqa entero llaqtaspi, Roma autoridadesta churarqa sapa llaqtapi, romanos paykunata atipayusqanku, hasta sumaq templonkuta general karqa chay q'alaka qhaskarpachisqa tukuy imaymanas castigusta. Al finpis ultimotaqa entero llaqtasman israelitas riporqanku, manaña karqañachu llaqtanku Israel. Partir pakapusqanku chay árabes hinataq waq naciones doinchirpakapunku israelitas kaylaw haqalatuta ch'akirasqanku hasta Bolivia suyupi ashka israelitas karqanku paykuna kay bolivianosqa niqkanku kaykunaqa kanku comerciantes imatacha sutinku karqa pero negociallawanpuni kaqkanku israelitas Bolivia suyupipis. Entonces, hinamanta tata Dios castigan hasta último kaita willarisaychista. Último taqa hasta kay Hitler, karqa presidente Alemania manta, 60 millones israelitas wañuykuchillarqata. Imaymana hasut'ita paykuna reciberqanku, pero tata Dios qa khuyakuyninpi, munakuyninpi, mana chinkachiqta saqinchu Israel taqa. Israel kutirimpunku llaqtankuman 1948 watapis 100 noqanchimanta aswan pisillaraq tiempopi kashan mana unayraqchu ni pachaq watapis mapasanraqchu chay watapi kutirimpunku imaraykuchus kutichipurqanku pedazo hallp'ankuta chaymanta 1967 watapiqa guerramanñataq internaciones árabes chinkarichiyta munaspa guerra apaykunku pero Israel atiparparen chunka 15 nacionesta atiparpanin hallp'anku rescatarinku ashkatapuni casi enterota Jerusalén llaqtatapis rescatarparinku paykunaqa chay tukuypi yachanku tata Dios atiniyuq kasqanta pero mana punichaku tirikunkuchu sigue ashka israelitas mana creeshankuchu Dios picharayku evangeliotaqa chaypi willanapuni kashan israelitas mampis. Hermanos ni chay imanita monan hermanos. Chay chica milagrosta Señor ruan noqanchispi vidanchispipis. Manas creyente kayman karqa chayqa imachus kayman karqa noqaqa mamay chichera karqa mamayqa aqhata ruwaq bendeq t'antata mikhunasta manachus creyente kayman karqa chayqa ichas noqapis borrachuchus ña wañuymanñachus karqa pero tata Dios kuyakuyninpi noqata chay hinaman orqumuwan mamaypis convierte kaporqa último taqa señorman ajina tata Dios ocupado noqatapis hermanos ni amapuni munduman kutiykunachu amapuni qhipaman qhawarinachu amapuni noqanchisqa sinch'ita sayana Josueqa anchatapuni k'amisqa israelitasta ama kutirikunkichischu pero kay israelitasqa pantaykuytawan atipayuchikunku entero naciones paykunataqa muspachinko atipanku guerrapi imaraykuchus tata Diosqa manaña paykunawanchu kasharqa permitisharqa ajina asut'inankuta chikuteanankuta israelitasta ichari kunankamapis ashka guerrallapipuni kashan Israelqa amenazashanku ña bombaswan ña maqanakupi kashanku lastima kashan pero tata Dios nin ajina aunque chikoteashan aunque hasut'ishan hinapis tata Diosqa kuyakushallampuni Israel taqa mana chinkarichiytapuni atinqankuchu ajina qillqisqa kashan Bibliapi tantayurikunqanku nin mundo enteromanta iskay pachaq millones soldados guerraman apayunqanku chinkarichiyta munaspa Israelta pero ma atinqankuchu nin Señor makinwan hark'akunqa wañuranqanku chay iskay pachaq millones soldados armas
Kanchis watata nincha armas ninkuta rupachi matukuy atenqankuchu. Kanchis killatata wañusqas ninkuta ampayma atenqankuchu tractores wanchaypis mana q'apananpaq chantaqa imaymana animales cóndores, suchas, qarqanchos imaymana animales fiestas ruarikunqanku nin reyespaq aychasnin mikurinqanku presidentespaq aychasnin mikurinqanku ajina qillqisqa kashan. Pero kunan kama mana Israel kutirikushanchu señor manari chay faltashan ari uk día kutirikunanku tiyan recién Dios pajatiyninta rikuspa kutirikunqanku pero mashka wañuranku mashka ñak'arinku mashka sufrikushanku noqanchis ama hina kanachu hermanos niy kay Bolivia suyupi noqa reparachisqaykichis imaymana plagas rikhurimushan ña onquykunas ña kay pandemias ña kay chay waq onqoy rikhurimushallantaq Santa Cruzpi wañuraykushanku runas chay onqoywan khuritu wach'in nin sankutu hinalla nin chaykunas onqoykunas wakin lugarespi granizadañataq q'alata hachitas ninkuta chaqritas ninkuta q'uturparin granizo Valle Altopi wakin lugarespi ch'akiñataq maparanñataqchu ch'akiykapun wakin lugarespi haqay Santa Cruz ladopiqa yakuñataq hunt'aykapusqa q'alata margina yakuqa hunt'aykun ismuchishan tarpusqankuta imaymana plagas kashan pero Dios mana puni kutirikushankuchu mana puni sigue Dios pa contrampi llank'ashanku autoridades gobiernos tukuy ima carnaval manta qaninpa parlarirqani carnaval paqa autoridades feriados churarinku aychaman pero Dios ta hatunchanapaq Dios ta sirvikunapaq kanchu uk diallapis feriado Bolivia suyupi ma kanchu nimayqa mundupi ma kanchu almanchista señor man encomendakunapaq tata Dios ta hatunchanapaq mana kanchu tiyan feriados urkupiñapaq tiyan feriado yupaychanapaq kotokata yupaychanapaq mamita socavón imataq chaykunaqa ídolos ruwasqa estukumanta yesomanta pero chay hatinapaq runata pantachinapaq karunchachinapaq tata Dios mantaqa hasta autoridades premios ta haywarinku qolqeta churarinku imaymana ruwanku pero Dios ta hatunchanapaq ma kanchu ni uk día hermanoy ama pone kan gustoquychu aychaykiman amataq karunchaychu señor manta Moisés hinata Josué anchata puni encargarqa k'amirqa israelitasta pero ma kasukurqankuchu chayrayku paykunapis kunankama ñak'arishallankupuni sufrishallankupuni porque sonqosninku turuyaykun sonqosninku tunuyarparin mana sientinkuchu tata Dios manta hermanoy ama puni atipachikunachu kay mundo costumbreswan chay falso Dios kunaswan chay lantiswan brujeriaswan chay costumbres tradiciones ninku imaymana k'achito sutis churaygurinku aychankuman gustoqonankupaq chayllapaq imaymana fiestas tawakirichinku kay Bolivia suyupi mundo entero ari chari bueno kunanqa hinata ñawirikunchik chikanta Antiguo Testamento manta Josué historia pay wañuporqa wañupuqtinkama unay tiempomanqa qunqarpasqanku tata Dios manta lantista yupay chay qallarisqanku y Dios hasutin sinch'itapuni phiñakusqa ninari chaypi hina ñawirinchik leerikuychis qankuna astawan chay librosta chaypi yachankichis imaynata pantarqanku imaynatataq Dios hasutarqa paykunata Dios bendicichun kay p'unchaypi hermanos niy noqawanqa yachallankichis ña qhipan domingo kama kay pasaq domingopi ma atarqurqanichu hermanos niy nitaq telefonopi waqyari atarqanichu hermanos ninchista chayman disculpariwankichis pero Dios munanqa qhipan domingo kama kachun noqawanqa hermanos niy